بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ما زلنا في الأربعين السفرية، masih kita yung kitab Al-Arba'in As-Safariyah. Adlaw ini insyaallah husuntan yun na pa kaapatan hadith insyaallah ta'ala. الحديث 31 كقتلها تقيسة القصر والجمع في السفر. إن قصر إبان جمع hatulakan. Ingatan na to din pagkasar amo na inhilanganin taud sin rakaat. In upat rakaat mahinang dua. Naam, in dhuhur iwan sin asar, iwan sin isya. In maghrib iwan sin fajar, di na siya makasar. In jama' amo na intipunun hambuko nin dua sa bahaya. عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. نعم. إن كان سالم إن كان أمانية رضاء سيسن الله تعالى إن أغنيا إن كأونا سن رسول صلى الله عليه وسلم مجمعunya إن مغرب إبن سن عشاء tambahayangunya hambuk waktu lah. In maghrib 2 rakaat, in isya 4 rakaat bang jama' saja. Mang qasarun na mahinang in maghrib, in isya 2 rakaat. Pag jama'un long sin Rasulullah in maghrib ban sin isya, idza jadda bihi as-sayr, apabila in Rasul sallallahu alaihi wasallam jadda bihi as-sayr, ati sin jadda ini amuin hatulakan na tud siya amin panaw amuin long tabihan hatulakan jadda bihis sayr miya manaw na tud siya amuin serious panaw yaon. Ma'am. In hadithi kakatluan tagdua. صلاة الضحى في السفر. Magsambahayang duha hatulakan. عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أنه لما كان عام الفتح أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله فسترت عليه فاطمة رضي الله عنها، ثم أخذ ثوبه فالتحف به، ثم صلى 8 ركعات سبحة الضحى. 8 ركعات. رواه مسلم. لأن كان أم هانئ أنك أبو طالب، أم هانئ تيمه سن علي رضي الله عنه منطول من سن رسول صلى الله عليه وسلم أنه لما كان عام الفتح وقت تتكالأ in kaaunan tahun kaukab sin Makkah. Tahun kaukab sin Makkah, ikawalo tahun na sin paghijra sin Rasulullah, ang panaw kabin hula Makkah, nainang na hula agam Islam. Sin tahun niya unmiyad tuin ummuhani pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, inaabuhan siya ha'a'la Makkah. Tinarin dito hula Makkah, taas-taas si Makkah. فقام رسول الله إلى غسله صلى الله عليه وسلم. Timindugin Rasulullah ila ghusli papagpapayguan niya na mayguin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fasatarat alaihi Fatimah, tiabunan siya Fatimah anak niya. Kiyawaan madtamuin kakana, tiabunan siya ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم أخذ ثوبه فالتحف به. Pagubos, ubos niya man na maygu, kiyawa niya ng badyo niya, faltahaf ang paniya pianapis. Iltahaf, pianapis. Kana yung niya lihaf. Lihaf niya muin, unuway ni manta. Lihaf. Iltahafa bihi, pianapis niya bihan. Pianapon niya simbaran niya. ثم صلى 8 ركعات
mahulilong niya si mambahayang siya 8 rakaat subhat ad-duha, inatisin subha, sunnat ad-duha, sunnat duha, pilin siya bayang niya 8 rakaat. Dahil dito siya a'la Makkah, dito siya taas-taas na si Makkah, timulak ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. In hadithika katlu an tagtu qiyamul layli fis safar. Pag qiyamul layl, hatulakan. Manjari ba kita mag-qiyamul layl, sumambahayang sindum? طيب. بسونت حديث عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 يحبهم الله و3 يشنأهم الله عز وجل الرجل يلقى العدو في الفئة فينصب لهم نحره حتى يقتل أو يفتح لأصحابه والقوم يسافرون فيطول سراهم حتى يحبوا أن يمسوا الأرض فينزلون فيتنحى أحدهم فيصلي حتى يوقظهم لرحيلهم والرجل يكون له الجار يؤذيه جواره فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ضعن والذين يشنأهم الله التاجر الحلاف أو قال البائع الحلاف والبخيل المنان والفقير المختال رواه الإمام أحمد. Dan kan Abu Dhar, keridaan siya sin Allah Ta'ala namung siya sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tung kakinis manu siya. Kalasahan sin Allah Ta'ala, iban tuwi sa bin yashna'uhum kabungsihan sin Allah Ta'ala. Muna ar-rajul yalqa al-adu. Kalasahan sin Allah Ta'ala mbuk usog, ipagbak niya yalqa, pagbak niya. Yalqa al-aduwa, pagbak niya kuntara, satro sin Islam, fil fi'ah tumpukan, fayansibu lahum nahra. Pahuguton nin liug niya. Ay bima'na, patattapun nin pamaindug niya, umatubang siya ha, satro sin Allah Ta'ala, hatta yuqtal, sahingga siya mabunuh. Kalasahan sin Allah Ta'ala bihad. Aw yuftah li ashabi, atawa maukab, mahinang siya sabab maukab, pamanga iwan niya, indaraugan, mahinang siya sabab sin pardaugan maukabin lawang, siya makaukab sin lawang, masudi na muin mga kuntara sin Islam. In hikarwa, alasahan sin Allah Ta'ala, wal qawmu yusafirun, qawm mga kausuhan, mga manusia, magtulak, tumulak, fayatulu surahum, lumugay to din namin sura, insuray namin panaw nila, tulak nila, nabiluwa na sindum, hatta yuhibbu an yamassul ard, inlugay nila tulakan, malaul na, mawaya na sila, yamassu, kaulinan nila yung lupa, ay bima'na makapaghali-hali na, mawaya na sila humali-hali sa babisin laul, massa yamassu, mama'na massa, kaulinan, imaksud na hindi hudong na makahali-hali na makatug na rin lupa. Fayanzilun, sakali, numaog na sila rin ha, sakatan nila humali-hali, biyato na layo, laul, fayatanaha ahaduhum. Sakali sindum, lumayo-layo inhang katauring kanila, fayusalli, sumambahayang pa, biyato na laul, kapanawan sindum, yatanaha, mama'na yatanaha, lumayo. Lumayo-layo inhang katauring kanila, mayta fayusalli, sumambahayang pa, magqiyamul layl, hatta yuqidhahum lirahilihim, sambil batiun niya na yung mga pangabay niya, uus niya magtahajjud, magqiyamul layl, lirahilihim, sa magpanaw na, so nalong niya, manaw na kita niyo, continue na, in siya, wala siya natug, naguno siya, nagsambahayang pa siya, nagqiyamul layl. Kalasahan niya ito sin Allah subhanahu wa ta'ala, manu siya bihad. والرجل يكون له الجار in hikatu kalasan sin Allah Ta'ala manusya usog aun pangdaigbay niya jar pangdaigbay yu'dhihi ma ma'na adha yu'dhi puhingaon yu'dhihi magpapuhingaon pagpuhingaon siya tinya pag doon nakahimumungan bukon marayaw
atawa kanaon kakahinang simpang daig niya bukun marayaw, yu'dhihi jiwaro. Aun kamudaratan simpag daig, pagdaig nila iwan sinamuin, tao yaon. Fayasbiru ala adha, sa kalisabaran ni namuin ngi simpang daig niya yaon. Hatta yufarriqa bainahuma mautun aw dha'an, sehingga in makapabutas kanila kamatay atawa kam dha'nun. Ang dha'an intiqal, amin magpinda kaulay maglain, dha'an. Amuray nakapabutas kanila kamatay atawa kan dha'nun. Ma makna dha'an? Intiqal, paglain. Lugay nila nagdaraigbay, taumangi impang daigbay niya siya sabaran niya. Sambil sila nagbutas-butas kamatay atawa kan nakapinday hambuk din kanila paruhay. Aw niyang bihan, mga pangdaig, mangiing simod, mangi kasugdahan, masisya sabaran mo. Kalasahan sin Allah Ta'ala in tao masabar. Walladhina yashna'uhumullah, in tao isa ba mo yung kabungsihan sin Allah Ta'ala to itajir. Ila rin di itajir? Mawjud? A'udzubillah. At-tajirul hallaf, mag-uusaha si masapasadya. Misan puting, sapahan ko pa Allah. Malugi na ako. Sinuwi, sapahan ko yung kapital biyain. Ada yashna'uhumullah. Yashna'uhullah, kabungsihan siya sin Allah Ta'ala. Aw qala al-ba'i'ul hallaf, amin magdarakang si masapasadya. Misan di pasapaw na magsapasadya, hinangunin Allah Ta'ala, kapital hapag usahan niya. Ba't siya kahakaron. Ingkan puting, ha? Tinadya rumakang. Wal bakhilul mannan. Bakhil, ikutan. Mannan, maikot pa. Mannan pa. Ay magpanumboy. Bang buko na kulong na isa kamabihan. Akulong ni nagdihil kay. Dilan takawin ni. Tumtuan mo lang na sin last ni. Dilan takawin ni. Mannan. Al bakhilul mannan. Inhikatu kabungsihan sin Allah, al-faqirul mukhtal, miskin matakabbur. Miskin pa, maabbo pa. Miskin pa, mukhtal pa, matikarag pamanaw. Ha? Mayroon na sin sa intaas pa sinamuin dahan. Ing kawayan, so sa jama sa sakatan mahal ka, misan ni pamirasulin way. Pagkapungan ng mga kitungan daan, kasipog-sipog na. Tamam? Sa inabbo, maabbo pa. Kabungsihan sin Allah Ta'ala. Tayyib. Mafhum min hadith? Hadith katlo ang tagupat, sawmul musafir, pagpuasa sin tao musafir. Itaon tabang manjari mamuasa sin tao musafir. Tumulak siya sa mamuasa. An Aisha radhiyallahu anha zawj an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam anna Hamza ibn Amr الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أأصوم في السفر وكان كثير الصيام فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. دين كان عائشة رضاء سيسن الله تعالى حمزة بنات لحمزة ابن عمر الأسلمي إن صحابتي ما مقصوب مقبوسة أمبو قد لو سون سيات تملق وبعث ممؤسة يا سوني رسول الله أأصوم في السفر أنو ممؤسة فأقتلقا وكان كثير الصيام. Nikaunan sintaw ni كثير الصيام, mataw din pagpuasa, madaran magpuasa. فقال إن شئت, inagisin Rasul bang ko mabaya, puasa ko. وإن شئت فأفطر, bang ko siyab mabaya, after buka ko. Tamam? Manjari ra mamuasa, manjari ra di ko mamuasa. Sumakawa. Bangin tulak mo yung malaul, makatan, abi marayon di na ko mamuasa. Tamam? الحديث الخامس والثلاثون كقتلو أن تقلمنا المسح على الخفين في السفر إن بقسبوها خفين إن خفين بأسيا مجس تمام بأسيا مجس وين دي كاتو خفين شنو دارا خفين دي التهلوم بأسيا مجس بكون سيا مجس تبيهم بأسيا بلد Ang kaya hindi ka ako. Ito halaw min khuffayn. Kita nyo yung pagsalunong mo ayad. Khuffayn sa ito niyan. Biya siya midyas. Habukon siya midyas. In khuffayn dahing siya ha. Leather dahing ha balat. Tamam? Manjari mo yan usalon. Kung makapanot sina. Magkapag-ail. Masulog mo na sa puhon mo na sadya. Tamam? Sa puhon mo na sadya.
Ada po ni medya sa mga pag-usaluntan nyo yan. Tamam? May manipis yan, la yajuz di manjari. Tamam? Di manjari. Naam. Manjari magsapuray doon. Al-mashu ala al-khuffayn fi safar. In pagsapo ha khuffayn hatulakan. An Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم يعني في المسح على الخفين. Dan kan Ali ibn Abi Talib kadipaan siya sin Allah Ta'ala na mungsiya hinang long niya sin Rasulullah tu adlaw walayalihinna ibandum niya tu adlaw ibandum niya tu adlaw ibandum niya pila jam kataan manginang kadlaw kawan tagupat times 3 72 hinang sin Rasulullah tu adlaw iban turum hamagtutulak man jari siya magsapo. Tama, bang mukya sulugin niya ng patulakan kaw, bang ko mag-ail na maghuwas na ko sinsiki mo, misay mo siyari na igon. Di mo nabasaw nin siki mo, sa puhon mo na sadya siyarihan. Okay na to? Okay na. Pilain lugay, tu adlaw, iban sin turum. Hatao, musafir. Wa yawman wa laylatan. Iban hang kaadlaw hang karum, hamukim, hatao mo intutug siya hula niya. Manjari ko magsapo, ang kaadlaw, iban hang karum. Kauhan tagupat jam na. Pagpuas siya to, suway mo na igan, ukasan mo na magbalikin, sikim. Kung ka sumulog magbalik na duwag na siya para ka. Tamam? مفهوم من الحديث إن شاء الله. طيب. الحديث السادس والثلاثون قتلوا أن تقولون الزواج في السفر pagtiyaon hatulakan. Jadi wa magtiyaon hatulakan. عن أنس رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3. طيب. الزواج في السفر عن أنس رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 يبنى عليه بصفية بنت حيي رضي الله عنها فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم أمر بالأنطاع فألقي فيها من التمر والأقط والسمن فكانت وليمته رواه البخاري. لأن كان أنس كرضاء جسن الله تعالى أغنيا أقام النبي تمتغن رسول الله halugal haut sin Khaybar iban sin Madinah. In Khaybar iban sin Madinah. In Khaybar malayo palom sin Madinah. Dakaron pa mga hangpu jam. Unum jam, 7 jam bihan. Ulang maglabi hanggat kay iman tagtu usok bato. In layo sin Khaybar palom sin Madinah. Uwi nila rin ha Khaybar. Haran si haut siya sin Khaybar iban sin Madinah. Timutug pen Rasulullah aqam. Tu adlaw rain doon ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiyaunan niya dahil doon amoy pagbalik niya na pa Madina in Rasul sallallahu alaihi wasallam tiyang asawa niya tiyaunan niya hatulakan hi Safiyya binti Huyay. Isin tiyaunan niya hatulakan hi Safiyya binti Huyay asawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ina na to. Narain doon man long sin Anas fada'utul muslimin tiyawag ko na long ng mga muslimin kari kamo pawalima in walima niya mo in pagkaon pagtiaunan ha kali kamo fama kana fiha min khubzin wala lahm wayroon long niya rin doon tinapay wayroon day sa bulong niya unod sapi atin niya wayroon mga pagkaon marayaw amara bil anta' inagisin Rasulullah kawa kamo anta' in anta' jama' sin nita' in nita' amo in nita' amo biya ipaghiklad yan biya siya sudyara deng siya ha balat day sab deng ha pais binatang pag usalon si mga nakauna pag usyad to ingan niya to anta' inagisin Rasulullah ka kamo anta' hiklaran niyo pag hiklad sin anta' na biya na sin sudyara yan fa ulqiya fiha min at-tamar biyutang na rin dunin mga hulma iban sin aqit in aqit pagkaon biya siya gatas tibulong gatas ba tibulong siya naam yutang na maunin mga hulma iwan sin mga akit iwan sin mga samin min mga pagduruisan fakanat walimatahu amunatu yung piyagjamuhan na Rasulullah kan Safiyya uno rin pagkaon kaya butang in kaya butang hulma akit in akit biya siya gatas
Ibi tibulong madtubihan, iban sinsamin. Samin biya siya ragbos, biya mo in malana madto. Na. Kamu na timpyagjamuhan kanya iban sin, pag-asawa niya kan, Safiya, hatulakan siya haut sin Khaybar iban sin Madina. Na. In hadithika katluan tagpito. تعجيل العودة بعد إتمام حاجة سفره. تعجيل pag-us-us. تعجيل العودة pauso ning pagbalik dahil عاد يعود بعد إتمام puas sin kajukup sin hajat sin tulak niya. Puas mo naman maubos sin hajat mo, uwi na kapahula. Tamam, ayun naman maglihan-lihan pa rin doon, uwi ka mag. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله متفق عليه. إن كان أبي هريرة كرضاء سيسن الله تعالى إن أغنيا سبد سن رسول صلى الله عليه وسلم إن pagtulak قطعة tingi dahing hasiksa. قطعة tingi part siya sin siksa. Amo yung biya kau to matorture madtubihan masiksa kau. Tamam, kabinsanaan. Yamna'u ahadakum pagangan niya sinamo yung pagtulak inhang katauring kanyo pagangan impagtug niya pagkaon niya pag-inom niya di ko makaon marayaw di ko makatuog sa matulakan ko. Tamam? Na. Kanda to biya kau sinamo yung sisik sa bang kau hatulakan. فإذا قضى أحدكم nabang maubos na sinhang katauring kanyo nahmatahu in hajat niya in hinang niya mimiyaksud niya falyuajjil na mag-us-us na siya madto pa ahli niya pahula niya muy sa babang sirit to hula niya na matanam siya pagtutukan niya marayaw yung pagkaon niya hawak to mampawangkaw hatulakan siya ning pagkaon mahunit tama way mag-adjal way magluto kayo kanda bang maubos uy, kau pahula mo ba't kau makahantap marami. طيب حديث الثامن والثلاثون كتلون تقوله إذا عاد المسافر إلى بلده يبدأ بالمسجد apabila makabalik ng musafir pahula niya tumagna siya masjid umapit siya masjid sumambayang siya 2 rakaat. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين رواه البخاري ومسلم. لإن كان كعب أنا كمالك رضاء سيسن الله تعالى نموسيا إن كأونا النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر أي إذا جاء بانسيا دوماتون دين هتولكن تمغنا سيها مسجد مود بمسجد سمنبهيang 2 rakaat. فيركع رمكوع سيارين دون 2 ركوع أي بمعنى سمنبهيang siya 2 rakaat. الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم bilang pag-syukur pa Allah subhanahu wa ta'ala haamo impiyabalik siya salamat pahulanya. لا يطرق أهله ليلا حديثك قتل أن تغسيا لا يطرق أهله ليلا ayaw siya dumatong sumud pa-family niya doom, muwi siya sindum, taghaon niya in family niya sindum. Bukun niya to marayaw. Sa pamayta ko. Kung kau masuok na, labiluwa na mabiyaw ta ka cellphone na, nateksan mo lang mo yari na masuok na. Supaya makapagsad din habay, in asawa mo makapanglano-lano, makasadya pagkaon kay mo. Bukun dumatong kau doom, ikaw kasayuhan pagitayaw na kau ha, lawang bahay mo. Tamam? Punad to marayaw. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم أحدكم ليلا فلا يأتين أهله طروقا حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. نعم. لأن كان جابر بن عبد الله كرضان سيسن الله تعالى نموس يسبد سن رسول صلى الله عليه وسلم إذا قدم أحدكم ليلا apabila dumatungin hangkata orang kanyo doom fala ya'tiyanna ahlahu turuqan ibut ayaw siya madto sumud pa ahli niya turuqan doom sumud siya sin doom yung turuqin niya min dumatong kaw doom tamam ayaw
Sa abayta na ako, simbang ko masuok na lang, masuok na ako. Sang ko mako isindum lang murumat ako, may masuok na ako. May tad, hatta tastahid al-mughiba. Supaya, in tastahid ini makapagbahong. Al-mughiba, amuin asawa mo yung kiabin, wala nakaagad. Supaya makapanglano-lano, makapagbahong-bahong si mga ununo na babahongan niya tukatan, pagsadya ha, habanan niya. Ba't di kublanin ba na? Ang manalaw mga kaapatan, adlaw na malabong spayad to asalbi kalanuan. Wa tamtashit, ma ma'na tamtashit? Manudlay, makapanudlay, sudlay, as-sha'itha, imbabai, amuin, sha'ith. Sha'ith ini amuin biya, nagkakukulahutan na amuin amuin buhok. Sabab kariya sa lisin tao, imbabai bang wera nunim banan niya na, aunok turi na ayad di na tul magja kasi mga pagsudlay niya. Kala pagdatong mo sindom, kublaan ka, nagkakangkang mabuhok. Ba't makapanudlay-sudlay wihan, makapang makeup marayaw pagsampang niya, habanan niya. Nah. الحديث الأربعون الترحيب بالمسافر عند عودته. الترحيب pag-welcome. ترحيب ترحب, ما معنى رحب يرحب? pag-welcome. Panghulmat. Bil musafir taut amuin timulak inda audatihi dain doon pagbalik niya. Yan mo ahlan wa sahlan. Alhamdulillah ala salama. Kaya balik ko sin Allah Ta'ala salamat marika mo ahlan wa sahlan. Mihad. Kung aturol mo sa dyan kausan. Uy. Anjal kausan. Bukom mihad. Turahib bihi. عن أنس رضي الله عنه قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا رواه الطبراني. لأن كان أنس رضاء سين الله تعالى نموسيا إن كأونا سين من صحابة سين رسول صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا أبابيل سلا مقباق تلاقوا تصافحوا مقسلم سيالمي سلا wa idza qadimu min safar mang sila dumatong dayng hatulakan ta'anaku maggulgul gyulgulu sila panghulmat nila di mato bihad tamam na'am rawahu at-Tabarani ka riwayat sil Imam at-Tabarani rahimahullahu ta'ala giyanapan niya pa kaapatan tag-isa giyanapan niya pa kaapatan tag-isa basta hunta supaya lang niya imaksud gumanap pa ko balik kaapatan hadith. Ayaw ko humulong kaapatan, ganapan na kaapatan tag-isa supaya ko lang na kumuntinyo katlo ang tag-isiyam na isa. طيب نقرأ. الحديث الواحد والأربعون صنع وليمة بعد عودة المسافر. Paghinang walima, in walima pagkaon. Magpajamo ka bang makauwi na, dahil hatulak. Labi luwa na bang mamalayo intiyulak, mga naghadji, nagkataan, pag-uwi. Namisan na kuman Diyos, kahawa, baulo, kataan, sunnah. Tama? Kung kaway uing, kaya ba nandito magpaingat biyan, matug na magtipabilik. O yato, kung nakakadaap, aturan yung bihad. Yan pa na siya pagkatawahan sinto. Kaya lang nga lang ayaw kung maraw. Tama? عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نحر جزورا أو بقرة رواه البخاري وفي رواية لمسلم أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها. إن كان جابر أنك عبد الله رضي الله عنه فهنالت الرسول صلى الله عليه وسلم وقت سيدمة دينها مدينة لما قدم المدينة وقت من سيدمة مدينة دمة سيا مدينة نحر ما معنى نحر سمنبي جزورا أو بقرة سمنبي سيا أنت أتوقن سبي رواه البخاري. Naam. Ang kanda sunnat in mangko makaratong dahil hatulakan labi luwa na bang tulakan malayo imag pajamu kami sanda kumantiyo. Ingan sim pagkaon pagjamuhan uwi dahil hatulakan bang habaha sa Arab an-naqi'ah ingan niya. Uningan niya an-naqi'ah. Tamam in mga Arab niya ngan nila katanin mga pagkaon nila. Bang pagkaon pagjamuhan uwi dahil tulakan an-naqi'ah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi in bangha pagtiyaunan walima. Tamam?
نعم وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين